Menta kesengi ka khat artrik ulber arhajar arpunriu ki laipu wingut ki nongi shim benta kentei ki lawan pai bat poi syaka jela hadin ba kilai leit bani shim benta syaka asmita penkat silat league East Zone Major League kablalong haka nyo bat pratrik ulber arhajar arpunriu hajar suguda Odisha kabla penlong da ka penkat silat association Odisha. Kini ki lai puwingut ki samla bat ki hybrid kentei ki balik bani shim benta syakade ka lumpung ki kentup ya ka wei ka balayo gold medal ka batip kerteng ka samla Aiban Sara Jentem arngut ki biyo silver medal ki bekentup ya ka Virginia Macri bat ka Alfonsa Klein saungut ki biyo bronze medal ki bekentup ya ka Mariawan Kasar Alisha Rongthalu Fas Khalin Khamdej bat ka Anisha Pangso. Habai keren berubah Thomas Rongthalu ulai tu basian kan sadon ru ka National Asmita Senior Women League ka bandlong nadu ka arsan terik hadu arpenyu terik mentau benai hangni hajela Meghalaya hasai nehu Shillong. Uba Thomas Rongthalu ubade General Secretary jong ka Meghalaya Penkat Silat Association ubalailam yakini ki thei yelekai sya Odisha kila ai khublei ningkong ya baro ki baju yarab ya ka kenhun ki bayalit shim benta haki jingil ekai baper bat ula benrap ru daga baong bagi kena kim dei bendu mensim haba ki sya rem ne ki bom syam layo medal Henry ki dei bentrei shitom shushu yalade khanang ba haka jingil ekai ka bansawan kinyo ban khet yeu so ka jingjob haka jingiem ka jongki bat eki bayo medal ru kim dei ban sngau sarong ne sngau khleu ki dei bentrei shitom bakinla ban yele kai bha shushu haki national ne wat haka international level ru. Banyak pun. Kami suara Sintek Meghalaya. Bulukan. Liba betul Meghalaya. Liba betul Meghalaya. Kami suara Sintek Meghalaya. Sementara ini kena stay longde ka Asmita Kilo India Women League jongka East Zone. Ketika Zone longkum bakat art dan iki state ki bawan point jadi bat mengi nana Meghalaya. Ini nana Meghalaya long milik kumba light way ngut ki peliar tim coach iwe tim manager iwe kenang tamut le represent arngut referee tang menteri iwe pat ilong slam no haka por di melak sebentar referee kini sebentar baru jongka Meghalaya long ni alam ya baru ya katim Meghalaya hi nah ini ki lai puingut ki kena long ki bayu medal long di tang nyawut ka Iban Sara Jentem gayo ya ka gold medal
Virginia Makri kayo silbar nang tabat ka Alfonsa Kling kayo silbar dan nang tagi ba yo brown kita ka Mariawan Kasar nang ka Elisha Rangkal nang tam ka Pascaline Kumdet nang ta ka Anisha Pangsho ini gigi brown medal te gini gi bomyo medal long gaji ni kai juki long sil tanat hi long baro long gaji rem juki kamdei long ki rem ha gaji ni kai bon kong la poi hadu ka quarter final hi long hawa ki don tang prat tang khat atli ki district tang bolong gaji ni kai pan madu ka round 42 round 32 round 16 tagi hab ni kai namar ba ka stit hiwe stit ru ki pha hadu lai sau ngut agawe ka ibin ta long ni kai long kala tham jrong ma bang ini nang ne na du sau tarik ini nang ne na long ding ni ka jaka ka bang ni kai abaro ki tujuwe ki district ne ki tujuwe ki club ru long abang don kam chat training kam ne long dalong kum ka sentar training jungi hang ne pumling tengi ni na du ka sau tarik nang ne na snong mi ka jin le kai jungi long ka sedang nyau tarik long riu tarik ni hap nai report nyau tarik pra tarik iba yuk medal ne ki bom yuk medal ro nasnya pan ai play ya pi bo pila le sitom sudah le ha andre aga jin le kai don hi ka jin job don hi ka jin rem de watri du increment long sajisin lane nang ne sakmat nang la ban practice bha nang la ban yo ya tau so o babha te kublai subun ya phiru ki ba yo medal long der phi ban long sngew sarong ne sngew pleo nang ne sakmat long nang bun ki level nang bun ki jini le kai ki ban ya sakmat kam tam ne ki national ki international kumta ter unju ki tim ki bala itu ka sarkar ni hapan ye ki bala itu la sarkar ki bang laj ka jinlut ni sep de hapu ya ketika thong ba umdi ban long sel sarong tang komne de dang le sutom cucu nang tang sngew ru banai kuble ya baro gitu ki principal di school baper ba ki kena jungki ki bami na gitu ki school ki ai mensim ki ai lat ki ba kin le chimbenta ya kaneka kalik ya kaneka lik ka ba le setein mar ba ki pentip ki kena ki lakloi ban ai ya ka tagalat kelti kumut ai mensim ya ki kena de kaneka we ngakwa ban ai kuble ya ki principal baro jong ki school baper ki ba nang ni nari boy ki ba na eastern bat habaro hi ki ba don ki kena